Asuze mwese muteze amatwi isi yacu TV, turi kuwa gatandatu tariki ya 19 kwezi n'Ukuboza umwaka wa 2020. Twaje rero n'ikiganiro cy'imikino tuza kuba duhera hano mu Rwanda. Turaza kuba tuganira kuki, turaganira ku mikino nyafurika ikomeje muri CAF Confederations Cup. Turaza kuganira byinshi bitandukanye ku mukino wa AS Kigali by'umwihariko ndetse na KCC. Turi burebe byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mukino. Umutumirwa araza kudufasha. Turaza kunyarukira i Burayi, ni kuri English Premier League. Turaza kuba tureba imikino uyu munsi yabaye. Ni Liverpool yihereranye ikipe ya Crystal Palace inyabika ibitego 7-0. Turareba ababitsinze se ni bande, byagizwemo uruhare na bande. Turi burebe byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuba tunyarukira no muri Espagne, turaganira byinshi bitandukanye. Turanyarukira kuri German Bundesliga, Italian Serie A, French La Liga n'indi mikino igiye itandukanye ndetse n'indi izabejo yose turaza kuba tuyisasanura. Reka rero mbanze mpe by'umwihariko uyu mutumirwa turi kumwe muramumenyereye, asanga dufasha mu gusasanura byinshi bigiye bitandukanye. Ni umusportif, agiye kudufasha muri byinshi by'umwihariko kuri uyu mukino wa AS Kigali ndetse na KCC. Ni umukino ugiye kuba ariko hitezwe ibintu byinshi ku mutoza Eric Shimimana. Ari byinshi yagiye atangaza, ari buze kudufasha. Ese ikipe ya KCC birashoboka ko by'umwihariko ikipe twayikuramo tukaba twanakomeza nk'igihugu? Araza kuba adufasha. Turi bukomeze muri English Premier League, araza kuba adufasha. Reka ariko mbanze muhe ikaze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Tumeze neza? Tumeze neza. By'umwihariko abantu bamaze iminsi bakunza bati umutumirwa turamukeneye, turamushaka. Ndibaza umeze neza, wambaye neza, wambaye imyenda ya complete ni ubururu n'umweru. Ubutaha tubwiye ko mu makipe ufana harya nayahe? Mu Rwanda mfana APR, mu Bwongereza ni Chelsea. Mu Rwanda ufana ikipe ya APR, hanyuma mu Bwongereza ni ikipe ya Chelsea. Urakoze cyane. Reka rero dutangire twihuse, abantu barakumenyereye ariko watangira wibwira abateze amatwi isi yacu TV. Murakoze. Manzina alitwa Munyaneza Didon. Keke Neymar kandi bakongeraho. Neymar birumvikana. Munyaneza rero nta gutinda, ariko reka dutangire by'umwihariko duhera hano mu Rwanda. Ni ikipe ya AS Kigali, ni ikipe ya KCC, ni amakipe abiri yose ugenda ukurikirana nk'umusportif. Uyu mukino urabona ute muri ese birashoboka ko ikipe ya AS Kigali yakuramo ikipe ya KCC? Ni Kampala City Council, birashoboka cyane. Uratanga ahe mahirwe by'umwihariko kuri ikipe ya AS Kigali, nahe mahirwe uyiha? Murakoze cyane gutanga bivuga ikipe ya AS Kigali irakomeye ugereranyije na KCA. Dufashe ku ruhande rwa KCA, ni ikipe muri Uganda itari muri championnat Uganda itari kwitwara neza, imaze gutakaza imikino 2 ikurikiranye. AS Kigali muri muduka abayobozi bayo bayesheje ko niramuka isezereye izahabwa agahimbaza mu 450 kuri buri mukino. Babwiye ko Arena Retour match banza niyo kwishyura ariho bazabeza ayo mafaranga. Tureye ku busari AS Kigali ni ikipe ikomeye, ifite umutoza mwiza, ifite umutoza ukomeye muri aka karere. Icya kabiri ya attack ifite yakuza abakinnyi bakomeye. Ngiye nicyo nshingiraho ko ira kipe mu Rwanda tuzayikura mu rwose tuzayisezerera. Ko AS Kigali abafana bati ni ikipe nibyo yitwara neza, igerageza muri championnat kuba yakwitwara neza ikabiya kane, ariko nkuko ikipe ya PFC iherutse gukurwamo n'iriya kipe yo muri Kenya, abantu benshi bati n'ubundi zigarukira mu rugo, bati n'ubundi AS Kigali nta kintu igiye gukora. Nibyo yakuyemo Olympia United ku mukino wa mbere, atariko ni ibintu byagwirira abafana benshi ngo bonye amakomantere bagiye batanga. Ntabwo wezo mpungenge waba zifite yuko by'umwihariko ikipe ya AS Kigali yagira gutya nayo kwigarukira mu rugo kwikinira championnat nk'uko APFC yagarutse? Rwose nge ntabwo izo mpungenge zifite, nk'uko nabikubwiye na KCC iri kwitwara nabi, ni ikipe iciriritse, ntabwo ari nka mbere. Nubwo mvuga umupira w'Abagande urakomeye, ntabwo umupira w'Abagande bugikomeye. Icyangombwa ni ukwitegura, byose birashoboka. Wenda umwaka dufite nuko match yo ibanza izabera i Kigali, ariko ndakeka ko niba najya Kampala KCC tuzayikuramo kandi uzabura bireba. Tuzayikuramo. Ni ikipe ya AS Kigali twarimo tuganiraho, by'umwihariko twarimo tureba amahirwe ikipe ya AS Kigali igiye ifite, ariko turabona ko by'umwihariko nk'uko umutumirwa yakomeje kugenda abigarukaho, ikipe ya AS Kigali ku mahirwe menshi nka 70% nkurikije nanjye ubusesenguzi bwanjye, nkurikije umutumirwa uko yatangaje cyangwa se uko yatugaragarije, ikipe ya AS Kigali ishobora kuzakuramo ikipe ya KCCA. Nta byinshi rero twatangaza uretse kuzakurikirana by'umwihariko uyu mukino uzahuza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya KCCA, ahubwo umutumirwa
munyemereye by'umwihariko twahita twikomeza kuri English Premier League. Hari imikino yabaye uyu munsi, ni ikipe ya Crystal Palace nk'uko bigaragara kuri fixtures birumvikana, ni ikipe ya Crystal Palace yakinye n'ikipe ya Liverpool. Ni Liverpool yatsinze ibitego 7 mbere na mbere. Uyu mukino uvuga iki, dore ko Liverpool yereranye ikipe ya Crystal Palace inyabika ibitego 7, basore nka ba Sadio Mane, basore nka ba Mohamed Salah, Roberto Firmino n'abandi benshi bagiye bigaragaza. Mohamed Salah abantu benshi bati yaba yagarutse, bati yagiye kwitwara neza. Firmino bati uyu mugabo akomeje kugenda yitwara neza. Sadio Mane urabivuga hege? Urakoze cyane nguko umukino twakurikiranye kuva ku munota wa mbere mpaka urangiye. Ni ikipe ya Liverpool twatuko na mushusho ya Liverpool yanganyije na Fulham. Niko abafana abayo bari kubibona bati ese no kuri Crystal Palace niko biragenda. Nabo bari bafite ubwo banago bari biteze ibyo bintu ko byari ku. Ariko ni ya Liverpool na rutugu rwakuze ngo sumbizo si ni ya Liverpool ikomeye. Ndetse tubona ko izanagira utizatwara igikombe cya championnat tabaya kandi rwose. Ngiye n'icyo nabibonye, ikindi cya kabiri cyo nabonye ni nabwituta tutagatifu Salah, Mane na Firmino. Liverpool yakomeye, ni ikipe ikomeye. Liverpool ni ikipe ikomeye, dore nk'ubu ngubu hari byinshi amasenari yagiye aranga uno mukino. Nk'ubu ngubu nka Minamino yo ku munota wa 3 ku ipasi yarawe na Sadio Mane ni igitego yatsinze. Abantu benshi bati uyu Minamino ntabwo yarasanzwe agaragara muri shampiyona y'Ubwongereza, n'umugabo abantu batari bamenyereye, ariko uyu mugabo akomeje kwitwara neza. Ubundi uyu mugabo Minamino uramuvuga wiki by'umwihariko muri ikipe ya Liverpool? Minamino ni umwana ukomeye cyane. Klopp ni umuntu uzi gukora, uzi kurambagiza. Uri kubyibuka Champions League muri kimwe cya 8 twibuka Liverpool yari yatombe Red Bull Salzburg. Aka kana kari kabazonze cyane. Je match yari kwirebana nayo kwirikanye kari kabazonze cyane, amashuka shose byabati uyu mwana nagagomba kuducika. Niko Liverpool yasifati ya mbere yutemukura mu mwaka gakepe ko muri Australia ihamuzana. Rero Liverpool umukinyi wese uri kuri bench, umukinyi wese winjiye bakora iki yakonyera ikinyuranye. Ahubwo barabataka barege bari mengi. Uwo mwana arakomeye cyane. Uyu Minamino ni umugabo ukomeje kwigaragaza mu by'umwihariko muri ikipe ya Liverpool. Dore nk'ubu ku munota wa 3 ni ikipe yahawe na Sadio Mane maze abasha gutsinda igitego birumvikana. Sadio Mane yaje gutsinda igitego ku ipasi yarahawe na Firmino ku munota wa 35 birumvikana. Firmino nawe yahawe ipasi na Robertson ku munota wa 44, igitego cya gatatu kiba kirinjiye. Ari nako kandi ku munota wa 44 Anderson ku ipasi yarahawe na Alexander Trent-Arnold yashizemo igitego cya 4. Ku gitego cya 5 Mohamed Salah atsinda igitego ku ipasi yarahawe na Firmino birumvikana. Mohamed Salah kandi akomeza kugenda nabwo yigaragaza ku munota wa 81 ku ipasi yarahawe na Matic, ndetse no ku munota wa 7 Sadio Mane ashyiramo agashinguracumu ku ipasi yarahawe neza. Nibyo ngibyo nibyo ku munota wa 84 birumvikana. So nibyo n'umukino. Ariko nk'ikindi nakomeza kugenda nkubaza by'umwihariko muri English Premier League ni umukino wa Newcastle ndetse n'ikipe ya Fulham. Uyu mukino ko ndeba amakipe yose ajya kunganya imbaraga, by'umwihariko uyu mukino uravuga biki? Uwo mukino icyo navuga ni 50-50. Nani amakipe bw'abakipe bukishakisha. Ariko ataso Newcastle nabonye izigahangara za City, gahangara za Man U. Atabaye kandi ataye gutungurana. Newcastle amanota yafite mu biganza birumvikana. Hanyuma Everton ikipe ya Arsenal match ko be cyane mu digije kumva mboni Carlo Ancelotti ni Mikel Arteta uri kugitutu, abafana bari kwitotomba gati ya bamwirukane ntacyo amaze. Everton irakomeye. Ancelotti ni umutoza ukomeye cyane. Everton igiye uko ngibona kumugora turi mu mukino mwiza, ariko pronostique yanjye sinzi n'ufata Arsenal babarutana amabuye, ariko Arsenal barayikurikiye. Ufana Arsenal mbona ababwira abakurikiye isi yacu TV nibo abanyarwanda dukorera, ndetse baba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari hano imbere mu gihugu. Nawe wifana, ariko nawe wifana ntacyo byaba nawe wifana ntacyo byaba. Nta kibazo. Ariko je Everton iratsinda Arsenal.
Everton kuri prediction zawe urabona ko ikipe ya Everton iraza gutsinda Arsenal. Abenshi ariko bati ntabwo twemeranya n'uyu mutumirwa ku butumwa bugufi ndi kureba hano. Abenshi bati ikipe ya Arsenal Akamukuru gashobora kutabura. Sinzi niba wemeranya n'uyu mufana ati ndi hano i Muhanga atari ku ikipe ya Arsenal by'umwihariko uyu mugoro ushobora kuba cyane ko guhera muri 2004 nibyo ikipe ya Arsenal nigeze yongera gutwara igikombe cya shampiyona, ndetse yewe muri duel z'imikino y'Iburayi birumvikana yagiye igaragaramo gake. Abenshi kagenda nagarukira kuri tangente mu mikino muri English muri top 4 birumvikana batari ku mugoro ikipe ya Arsenal Akamukuru gashobora mbona ntabwo twabyengeza ntabwo kabura ariko nicyo twagarukaho dukompare iya Arsenal n'iya Everton amakipe bagiye barahura nabo. Everton ni ikipe murika kubiza icyuye ugatsinda wishakuye. Ni Everton twabonye yahuye na niyo City itsinda byananiranye. Ni Everton kuva Premier League yatangira iri kugaragaza performance yo ku rwego rwo hejuru. Na Arsenal imyimitsi sinzi ibibazo byifite yahinguze ura Thomas Partey ngiye kwemera ikibazo cyo hagati ariko nawe dore yahise avunika. Na Arsenal sinzi na Ozil rurageretse, no Ozil umuhanga tutabona mu kibuga barwangeje ndi bagiye kumusubizamo. Batozira amaze gusaza, batozire twabonye mu gikombe cy'isi by'umwihariko muri Afrika y'Epfo. Batuye Ozil arimo aragenda atakaza imbaraga. Ese Ozil wabaye kapiteni, Ozil agendaga yitwara neza, Ozil ntabwo ari mu bihe bibazo. Ozil nk'umusesenguzi by'umwihariko twiyambaje hano ku isi yacu TV kugira ngo ukomeze kugenda ubwira abanyarwanda by'umwihariko bari hano mu gihugu n'abakunzi ba shampiyona y'Ubwongereza muri rusange. Uyu Ozil uramuvuga iki? Ozil bakikirukana ura mutoza wasimbuwe na Arteta mbona ntabwo umubano wabo wari umeze neza. Na Arteta yifatiye naho umubano wabo ntabwo umeze neza. Ozil avuga ati rero nge ntari binge bazabumeze kubera izara amafuso kandi guhembwa amafaranga menshi muri Arsenal. Bati nge bazabereze ngiye kwicira ntacyo bimbyiye amase contract nirangire gute dutandukana amahoro nigendere. Haba body ya Arsenal haba umutoza bose ntabwo bamwimvamo. Natwe ubwo abasesenguzi ntabwo tuzi ikibazo kikiri natwe ntabwo turamenya neza impamvu ituma Ozil atabanza mu kibuga kandi ni umukinnyi ukomeye. Natwe ntabwo turabimenya neza siza amacenga hagati yabo. Birumvikana rakoze cyane uti Ozil natwe ntituramenya by'umwihariko ikihisha inyuma yo kutitwara neza by'umwihariko muri ya kipe ya Arsenal. So nibyo ngibyo naho ubundi imikino yo ku munsi w'ejo naho izabikomeza. Brighton saa 8 izaba icekera na Sheffield United, ni umukino uzaba ku isaha ya saa 8 birumvikana. Hanyuma saa 10:15 ikipe ya Tottenham na Leicester City birumvikana. Iyi Tottenham abantu bati Tottenham nta byinshi sinzi mutumirwa icyo aza kuvuga kuri Tottenham na Leicester City. Ni Leicester City twayigarutseho, ni Leicester City yakwaye igikombe cya shampiyona niba mbyibuka neza ni muri 2016 birumvikana. Urakoze cyane ati muri 2016. Iyi Leicester City ikomeje kugenda igaragara birumvikana ariko nta gitutu gikomeye cyane. Ni Tottenham nayo tubona mu ntangiriro za shampiyona nibyo rimwe na rimwe ikaza muri Big 4 ariko ku gikombe cya shampiyona biracyari. Iyi Tottenham ubundi biri gupfira ntabwo twahita tuvuga akanya Tottenham ngo wenda kwejo yatsinzwe na Liverpool match warekurikiranye ni match yarangiye 2-1 kandi igitego cya Liverpool cyabonetse hafi ku match umupira ugiye kuranga ku minota 90. Mourinho rwose match yari yakaniye bari bafite amahirwe yo kubona ari ranota ariko ntabwo byakunze. Nyine ya Liverpool yagaragaje akantu ka bukuru ariko Leicester nagaruka kuri Leicester. Ni Leicester yatangiye shampiyona yatangiye Premier League ubona yisaza abantu tuvuga ati dore Leicester yagarutse ariko ikibazo cy'ubukipe buto mu gutangira ugenda bwerekana ariko ko shampiyona kwegera imbere iminsi igenda yegera imbere ugasanga nyine ni kwa kwisaza kw'imbaraga ziri gushira bigendanye na effective y'abakinnyi baba bafite n'amafaranga. Ni kiretse ko by'umwihariko muri shampiyona y'Ubwongereza ntabwo havuga ku kibazo by'umwihariko amakipe ntabwo ari amafaranga. Ngira ngo ntabwo ari amafaranga ko kipe ziba zifite ubushobozi ahubwo ni gusa ubushobozi ntibungana ariko ntabwo wavuga ko ari ikibazo cy'amafaranga kugeza ubwo ikipe ya Leicester City effective yawo wavuga ko ibiri hasi. Ni Leicester City buno bukipe guta ikibazo cyabwo Premier League nabona kupfa kumenyesha biragoye. Ni ya Sheffield iri ku mwanya wa nyuma irazi kwabona iraje itsinze Manchester City.
ukabona niya Manchester City iraje ifashe Sheffield kubisa ibitego 7. Je champion abongereza natangiye kurikirana ruhago champion abongereza natangiye kuyikurikirana bon twiga mu muhari mu wa gatanu primary ubwo ni mu mwaka bo 2010 za 2010 aho kidakeka ko ni 2010 hari umufana hano abafana bakomeje kugenda baguhata ibibazo hari umufana hano ukomeje kumbaza ati ndabona ari Gicumbi ati umutumirwa agereze kumumbariza n'umukino wa Leeds United ndetse n'ikipe ya Manchester United umumbarize kuva Ferguson yava muri iyi kipe ati iyi kipe by'umwihariko ikipe habayemo iki kugeza ko mu ikipe ya Manchester City igaragaza ibibazo nyamara ifite ubushobozi niki cyabaye mu ikipe ya Manchester United. Manchester United kuva Ferguson yasezera yagenda abafana ba Manchester United ntabwo bazongera ko umutoza nka Ferguson ariko Manchester United ngende twe na mu shusho rimwe cya mbere Manchester United yaguze abakinyi yaguze Cavani igura na uramwa na Aristeres irikwe muri kibazo cyo hagati uziko hagati ntabwo Pogba na Matic ntabwo bari bashoboye cyane ariko bari abakinyi bazi uko na Manchester United ari ntambwe iri gutera iri ku mwanya wa 8 ariko byakeka buno bageze ku mwanya wa 3 n'atari wa 4 rero ntabwo mbona Leeds United nubwo nayo iri kwisaza yaje iri kwisaza iri kugira ute ariko Man iri mu rugo n'itsinzi umukino ariko irahita igirutika ku mwanya wa 2 none ngo dukiriye kwazo cyumaje mbese ngo match kuva Ferguson yagenda ngo Manchester United biri gupfira ya Manchester United ifite organ Socha ni wa mutoza uraza ejo bundi guhera kuri David Moyes ngirangura mu kandi mutoza Ferguson yari yizeye niba mbyibuka neza uyu mugabo babenshi Ferguson ati uyu mugabo turabona azadufasha ariko ni umugabo waje ntagiye ibindi byinshi yahindura turabona organ Socha araje nawe n'ubundi bikomeje kuba hahandi ikipe ya Manchester City ikomeje kuba mu kangatete n'ubwo yego irimo igenda izamuka ariko nkuko uyu mufana yakomeje kubibaza uri Gicumbi ati ni Manchester United nibyo irimo izamuka mu myanya atari ko ejo bundi dushobora kuzabona n'umujyi yasubiye ndagira ngo utange clarification cyangwa utange igitekerezo cyawe by'umwihariko kuri ikipe ya Manchester United. Mboje ntabwo uwo mufana yihagarara ntabwo yenda twemeranyeho gato ntabwo twemeranya neza ntabwo mbona Manchester United yasubiye inyuma ati kubera iki imikino iri imbere ndakeka ko imikino iri imbere iroroshye cyane ugereranyije niyo bagize bakinye no Manchester City bakina nizo za Everton ziza ziri kwisaza ariko imikino iri imbere Man ifite amakipe ntabwo navuga ko kakomeye cyane ariko mbese mu wayene arageranye rero Socha tirangayeho ayo manota harimo gutsinda hakabamo wenda kunganya ari ibyago byamuziye ariko nge uyu mwaka Man izagaruka muri Big 4 kajya muri champion ntabwo nayivuga ngo umukandida w'igikombe kuko na za City na Liverpool iri hariya yo Tottenham iri hariya niyo Chelsea ntabwo nagara umukandida w'igikombe ariko muri Champions muri Big 4 irimo nta byinshi twavuga kuri Manchester United uretse kuba twategeza by'umwihariko uyu mukino uzaba ku munsi w'ejo ni saa 12:30 ngira ngo uyu mukino tuzagaruka tubabwira icyavuyemo by'umwihariko ariko nk'umutumirwa nk'uko bivuga aravuga ati ikipe ya Manchester United n'ubundi akamukuni kazabura cyane ko inamaze kugenda yitwara neza yewe byanayiha n'amahirwe yo gukomeza kwigira imbere by'umwihariko ku buryo urutonde rwa shampiyona rumeze hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. So nibyo ngibyo harimo umukino wa West Bromwich Albion igomba kwakira ikipe ya Aston Villa n'umukino uzaba ku munsi w'ejo ku isaha ya 3:15 uyu mukino nawo witezwemo ibintu byinshi yewe ndetse no kuwa mbere saa 9:30 hari Burnley igomba guhura na Southampton ni umukino nawo abantu benshi bitezemo ibintu byinshi ni amakipe mu by'ukuri akururana ni amakipe ajya kwegerana ni amakipe abantu bavuga ko imbaraga zijya guhana sinzi niba nawe ari kubibona ngira ngo Burnley n'ikipe ya Southampton ni amakipe nayo atarenze ingohe hari icyo wayavugaho nayo aho nuruciye abana ntabwo mbona Burnley gutsinda Southampton sinzi ni ikipe n'agakipe gakomeye kihagararaho n'agakipe gafite abanyaportugal gafite umutoza w'umunyaportugal yewe unarebye mu ikipe ya Portugal 70% abakinyi bo muri Wolf babanza mu kipe ya Portugal dufate
Traore sinzi wa mukinnyi w'igisoro ukuntu wiyogoshesha ati kunze gushira amatentire uriya mukinnyi arakomeye cyane. Wolverhampton irakomeye ifite Kaspesh Michael umuzamu nimero ya mbere muri Portugal. Wolverhampton irakomeye banire ngiye ntabwo mbona iri gutsinda Wolverhampton. Birumvikana Wolverhampton byanze bikunze aka gakipe ka banire zakwihererana, ariko nibyo twavugaho mutumirwa yagerageje kudufasha muri rusange. Gusa dukomeza kugushishikariza by'umwihariko gukora subscribe, ugatanga amakomenti mu buryo bugiye butandukanye, hanyuma ukanasharinga izi video zacu kugira ngo ukomeze kuba waduteza imbere, unakomeze kuba wakwibonera n'ibindi biganiro ku buryo bworoshye, hanyuma ibintu bikomeze kuba uburyohe. Reka rero twikomereze, hari ku munsi wo kuwa mbere nyine nkuko twakomeje kugenda tubivuga ku isaha ya saa 4 Chelsea izahura na West Ham United. Ni umukino nawo twitezemo ibintu byinshi. Espagne naho hari by'umwihariko ku itariki ya 20 ni ku munsi w'ejo. Birumvikana ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Eibar ni umukino nawo twitezemo ibintu byinshi. Birumvikana Celta Vigo Deportivo Alaves ni umukino twitezemo byinshi bigiye bitandukanye muri uyu mukino, ariko nk'umutumirwa turi kumwe by'umwihariko kuri uyu mukino wa Real Madrid ndetse n'ikipe ya Eibar, abenshi bati Real Madrid n'ubundi aka gakipe zakirera. Wamenya ni ya Real nayo itari kumvika abafana cyangwa abakunzi bayo, ni ya Real kuzigatsinda ejo ukabona ngo nuza gutangaza ko nayo Eibar itsinze. Ni ya Real ya Zidane itaraba ya Real yo twari tuzi muri 2012 gahunda za Liverpool nuza ziri Cristiano Ronaldo kuva avuye muri ya kipe imeze nk'iyasengetse. Ababivuga sinzi, ntabwo Cristiano wenda reka nze ntabwo wenda niyo yari yubakiyeho niko abantu babibona, ariko amaze kugenda ubundi ni Real yatwaye ejo bundi yatwaye La Liga yayitwaye. Ntabwo rero wavuga ngo yari yubakiye kuri Cristiano, n'abandi barimo barashoboye, hari aba Modric, hari ba Ramos mu defenseur wa mbere ku isi. Modric tutibaje ko imyaka ye irimo iragenda ikura, biragaragara. Luka Modric nibyo yatwaye Ballon d'Or, ni Ballon d'Or n'ubundi abantu benshi bagiye basigana bati Modric ntabwo yarayikwiye, bati Virgil van Dijk yarari muri competition kandi yagiye yitwara neza, bati Luka Modric ntabwo tuzi impamvu iriya Ballon d'Or yitwaye. Ariko nibyo nk'uko umutumirwa akomeje kugenda abigarukaho, ni Real Madrid itajya yiburira, ni Real Madrid n'ubundi twavuga ku ikipe ya Eibar n'urucabana nk'uko bigaragara, n'urucabana zitwara neza, n'urucabana zagatsinda. Ariko icyo nakongeraho, abantu bagushidikanya ko ibihembo bitangwa na FIFA cyangwa se na UEFA. Niba warabikurikiranye mu joro ry'ejo bundi bari gutanga biriya bihembo by'abakinnyi bitwaye neza, Klopp yabaye umutoza w'umwaka, ntabwo abantu babyemeranyije, ariko nanjye ntabwo nabyemeye, ko ntabwo nakipfisa uburyo Klopp wambaye igikombe basize uriya mutoza wa Bayern Munchen. Hari umutoza atwara Ligue, atwara shampiyona, atwara igikombe cy'isi Super Coupe, bagiye gutanga, bagiye guhereza ngo bagiye guhereza Klopp. Ntabwo wamenye ibyo barabwaho, ntabwo wabimenya neza, sinzi amacenga barimo. Ariko buriya abajaji baba bafite ko bagiye bareba ibintu. Birumvikana hari umukino wa Granada, birumvikana na Real Betis nawo uzaba ni ku munsi w'ejo nyine, ndetse n'ikipe ya Kazit izakira Getafe. Birumvikana German Bundesliga naho ku munsi w'ejo shampiyona izaba kuba yakomeje, ni Freiburg kuba yakire Hertha Berlin. Ni umukino nawo twitezemo ibintu byinshi, abenshi bati Wolfsburg nayo Stuttgart n'umukino twitezemo ko nawo by'umwihariko bizagenda neza. By'umwihariko sinzi niba iyi kipe muri iyi shampiyona y'Ubudage German Bundesliga kuri uyu mukino wa Freiburg ndetse na Hertha Berlin hari icyo wavuga. Aho ngicyo navuga ni 50-50. Mbona umukipe usanga butazwi cyane, ariko shampiyona y'Abadage nayo icyo abantu bayizeho ni shampiyona ibonekamo ibitego byinshi, ntabwo habamo gutungurana. Ikipe ikomeye igira ute iragutsinda, ariko aha njye nubwo Freiburg iri mu rugo, Hertha Berlin izatsinda, izitwara neza. Hertha Berlin izitwara neza, nicyo twavuga by'umwihariko. Reka rero twikomereza no muri Italian Serie A ku munsi w'ejo shampiyona, ngira ngo umutumirwa izaba yakomeje. Ikipe ya Inter Milan izaba nayo ikina imanuka mu kibuga Sassuolo uzaba ikina na Milas. Ngira ngo Milas ni ikipe abantu bavuga bati Milas ikomeje kugenda igaruka nyuma yo kugenda nayo mu bihe byashize, ariko ikipe ya Milas abenshi bati n'undi izihera na Sassuolo.
mu Butaliyani ni Mirase iri kutwereka ibitangaza. Ni Mirase ya Gattuso shampiyona y'Abataliyani gitangira nawe waravyigize. Ariko Gattuso ni umukinyi wari uzikana ni umukinyi mu bihe bya mbere wagacishije wari wakomeye muri za AC Milan n'undi yarayikiniye muri za nuza ngo Gattuso yese Nkwibutsa neza muri Real yakiniye. Gattuso ni umukinyi umutoza ukomeye. Ngiye mbona ko za Juventus cyangwa se za Inter nizikomeza kwirangaraho akabasigamo intera y'amanota 10 ya Serie B. Yani kombe cy'abira shampiyona Mirase nitirangaraho izayitwara. Aracyari kare ariko bugira ibijya gushya birashyuha. Munyarwanda aciye umugani. Urumvikana hari Atalanta ndetse na Roma, hari Lazio ndetse na Napoli birumvikana. So nibyo mu Butaliyani naho tuzakomeza kugenda tureba by'umwihariko features ko zagiye zigenda tuzabibagezaho ku Isi Yacu TV. Cyo tugusaba gusa no komeza gukora subscribe, ugatanga share, ugakora share, ugasharinga aya video yacu by'umwihariko ahantu hagiye hatandukanye, ugaduha n'ama-comment turayakira, ariko tugamije by'umwihariko kugira ngo twubake tunabageze ibiganiro bimeze neza. Gusa icyo twababwira gusa no gukora subscribe kugira ngo ukomeze uduteze imbere. Reka rero twikomereze no mu Bufaransa nuko shampiyona yo ku munsi w'ejo izaba yakomeje. Hari Paris Saint-Germain izaba yakira ikipe ya Lille birumvikana. Lorient na Rennes, Strasbourg ndetse na Bordeaux ni imikino nayo izaba ku munsi w'ejo. So nibyo ahubwo by'umwihariko kuri ikipe ya Paris Saint-Germain nakomeje kugenda nibazaho ni ntabwo rwari uruca abana b'ikipe ya Paris Saint-Germain n'ubundi tuzabe tuyimenyere uko mu Bufaransa isanzwe itwara igikombe birumvikana. Urabona ubundi muri iyi sezo hari kizahinduka. Muri iyi sezo Paris Saint-Germain bazaye challenge bazaboye nubwo buno bwa bubu ari ya mbere iyo kipe iri kabi ya kabiri. Ariko nje ni ya Paris Saint-Germain mbona bundi bidatunguranye izatwara Ligue ariko atasiyo iyo kipe rire mwibuke karimo hakina kakana k'Agafaransa kari kwifuzwa n'abakipe menshi Eduardo Camavinga. Ni umwana ukomeye cyane, ni umwana ukomeye, amakipe akomeye bivuga ariko za Barca ziri kumushaka, za Real ziri kumwirukaho, iyo Liverpool akundi ni ya PSG ubundi nitirangaraho n'ubwo rire nayo iri kuyigira Santa Burenge. Ako ni ya Paris Saint-Germain izatwara igikombe. Ni Paris Saint-Germain nta byishano dushobora kuvuga birumvikana. Ni Nantes izakira Angers ni Dijon izakira Monaco birumvikana. Ni Brest na Montpellier. Ni imikino n'ubundi ni shampiyona isa nkaho ikipe ya Paris Saint-Germain hari igenda isitanditse. Ni muri Espagne niho twahita dukomereza. Hari imikino uyu munsi yabaye. Hari Atletico Madrid yatsinze ibitego 3 Erisha ni ibitego 3-1. Ni ibitego 3 bya Atletico kuri kimwe cya Erisha. Ni Barcelona na Valencia ni ku busa bwa Barcelona kuri kimwe cya Valencia mu munota wa 72 umukino kugira ngo mupure mukaya. Ni ikipe ya Barcelona ikomeje kugenda igaragaza ibintu bitari byiza. Ni imyitwarire tudasanga tuzi kuri ikipe ya Barcelona. Abenshi batishobora no kwisanga ikipe ya Real Madrid yashije amanota menshi. Sinzi nawe icyo bivuga by'umwe kuri ikipe ya Arsenal ya Barcelona. Barcelona Barcelona uyu mwaka cyangwa se n'indi myaka yabanje ya Barca idakonveka abantu, itembeza abantu. Ni Barca ifite abakinnyi hari bakuze bari gusaza. Ni Barca yabayemo akavuyo ngati Bode ni yeguruswa nuza Bartomeu hamweguza kugira abato kugira Messi agende. Bartomeu yagrute yagenda ni gutwikira ikipe. Ako twarabanye maze kugenda n'ubundi nagize ute nta cyahindutse. Ni Barca iciriritse. Nose ndari ku munota 70 amaze kwitsatsika asige minota 20 ngo match irangire. Nagutangaza ko Valencia yayitsinda. Ya Barca iciriritse nge nacyo navuga. Ubundi ni Real cyangwa se Real Sociedad hagizizwe hagati y'amakipe abiri nge niyo niwereza igikombe. Ikipe ya Real igomba kuzakomeza n'undi kwitwara neza birumvikana. So nibyo sinzi Sevilla ni Sevilla ku isaha ya saa 4 iza kuba icakira n'ikipe ya Real Valladolid birumvikana. So n'umukino nawo ikipe ya Sevilla
ikunze kwitwara neza, ni ikipe ya Sevilla mu mikino iki Burayi birumvikana, ikunze kugenda yitwara neza mu gikombe cy'umwami hariya muri Espagne. Ukomeje kugenda ureba uko iyi kipe ya Sevilla igeze mu gikombe cy'umwami kugenda yitwara. Ni agakipe abantu badakunze guha ibintu byinshi ngo bakunde ukamenya ko ikipe ya Sevilla nayo irakomeye. Ka Sevilla karakomeye, agakipe gakomeye, ni agakipe nta musitari gafite. Niba kunzuka neza harimo n'umukinnyi witwa niba ari Kondobia umunya Central Africa usibaditse igitego harayiwe turi amavarike na Central Africa. Mbona umukinnyi ukomeye, ariko Sevilla ni kagakipe gakinira, na agakipe gakinira hamwe as a team. Ntabwo kubakiye ku muntu umwe, buri mukinnyi wese yagutsinda. Barabonye kuri Super Coupe ko kari kabijije Bayern Munchen icyuya. Ni agakipe gakomeye nako kagiye karwana kujya muri ziliga, ariko kagatahiraho nyine bwa bukipe usanga burwana n'ishema yo kugatereka nze mu makipe ya mbere nzajye kwikinira ziliga. Ubundi bari ibyo ngibyo. Ni ibyo turashoje rero, ni shampiyona y'Ubwongereza twarimo tuganiraho, tunaganira no mu Rwanda birumvikana ku mikino nyafurika, ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya KCA, umukino twawugarutseho. Reka dushimire umutumirwa wacu kugira ngo n'ubutani tugenera uzadufasha. Nta kibazo, nzaza niteguye mu musanzu wari wose mu kugeza ku Banyarwanda n'abadukurikira kuri channel ya YouTube yacu. Twiteguye twiteguye gutanga umusanzu. Abashishikariza gukora subscribe kugira ngo bajye bakomeza kubonera ibiganiro mu buryo bworoheye, banakora share, bagakora na like birumvikana kugira ngo bajye bakomeza bibonere ibiganiro. Nibyo ngibyo rero turashoje. Nakagaruka ngira ngo twaganiriye kuri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, muri Espagne twagiye, mu Butaliyani naho twaganiriye, mu Budage twaganiriye ku buryo bushoboka bwose. Reka rero tubashimire, tubifuriza umugoroba mwiza birumvikana. Ibiganiro byacu naho gutaha. Hasta la vista. Ciao ciao.